Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus ibu nyai Nyai Basira, Nyai Rom, Nyai Rafiqah, kadim Nyai, si kadim hadir, bener. Nyai Rafiqah, sebutan gaul amul jaki, sarang Nyai Basira boleh. Nyai Fatimah, Nyai Fatimah, sebutan gaul amul jaki, Nyai. Oh, sahibul bait, tuan rumah, sebutan gaul amul jaki, wabil khusus Ibu Haji Fika, sarang Bapak Haji Sugianto Santoso, sebutan gaul amul jaki, khususnya anak si selamat semangken ulang tahun kayak dinto Tofa Maulana Santoso, sebutan kaulah amul jaki, anak Tofa Maulana Santoso, sebutan kaulah amul jaki, Acianis, sebutan kaulah amul jaki, mertua Nacifika, saya asmana, Hajah Khadijah, rajin kanjeng Nabi, sebutan kaulah amul jaki, ibu-ibu Hajamiatul Hadrah, yang cantik-cantik, alhamdulillah. Suara nyaman gitu kena tek ngeredek tangki nyai ini pekalah hari-hari tapi tak napa tangki ibu lak nyaman lah terus penting ngaji tangki. Allahumma sholli ala Muhammad wabul khusus muslimatan setiap cantik setuju alhamdulillah. Beda kuning beda biru alhamdulillah. Beda kuning alhamdulillah. Beda biru bada coklat, bada poteh, la salatullah salamullah ala musik, salatullah salamullah ala yasin, ngopongki auditore amolot, takok mate dak men
Pok corona tak usah kering bisa malam langsung mati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Pongki odiki ngoda-ngoda tore panjenengan nyare ilmu akidah tore pabacing salat ibadah ya Gusti Allah se maha kuasa salatullah kebu tabu apa? Tokal to kebu tabu. Tahun saudara Muhammad. Tukang syuting poter ting ngakibur ting. Main HP ting. Haji tuan rumah majar ting. Haji tak gratis ting. Poter ting ting HP ting. Lakon jelakon ting. Tugas. Tahun saudara Muhammad. Tahun saudara Muhammad. Lanjut sampai lagi laku 2 malam jadanan kuda mulia sampai nang kantor terus toju sampai lagi saya ketan mana Kiai Ustad lagi Kiai Pesera Kiai Lutfi lagi sebutan kaulah amul jaki kita ngauning akin cek beda Kiai kibur para Ustad sambutan kibur serah Kiai Ustad Pesera Lekat rokib Ustadz Ardiansyah para pada bi Anang Syah lagi on Ustadz guru-guru kak dito guru ngaji setajana madrasah cek genteng masih cek genteng alhamdulillah Rabbil syukur da Gusti Allah saat sepenuh barokah samangken ka dinta kalau serang ajun pre sehat alhamdulillah Rabbil muka sehat ka dinta na barang kata qad Allah subhanahu mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti amin Allahumma muka-muka sehat dan mungkin sawar dosa serang Gusti Allah amin jauh dari musibah amin jauh dari maksiat amin nak potokula wan panjenengan salihin dan salihat manfaat barokah bahagia dunia akhirat amin Allahumma wabil khusus anak saya selamaten iki anto Tofa Maulana Santoso muga-muga ti anak saya soleh manfaat barokah baca dunia akhirat amin berbakti kepada agama negara nusa dan bangsa amin Allahumma apa tekan sepuh sedua para ulama para kiai para masyayikh para guru sebutan kaulah amul jaki satu aja mendapat apa kepada Gusti Allah anak saya Santoso Tofa Santoso bibarakatin tetapi anak sesoleh manfaat barokah puji akhirat genteng tak kurang suatu apapun sehat selalu menteri paring na penyaman cerdas akal lah umur sana makin umur sana uki kini umur 7 tahun menteri bagus Allah tuh hafal Quran amin Allahumma amin Allahumma udah mundi anak hafal Quran bu embun bipani wisuda sampai beri hafal Quran anak hafal Quran bener ki hafal ko cangkolang kali itu ya Ustad cangkolang saja yang kurang sempurna budi bini beri atas sempurna soalnya bini 7 atas ijak dengan tak sehat nih kan nah baking sehat udah 7 ibu acara menang bobo tak lebur bu tidak ori kan Allahumma shalli ala Muhammad lah itu mau budi atas acara malayan saya ngira lain tadi Oke, bersacara saya mirengaki setuju tak lebur, hadar setuju tak lebur, kita pergi. Bersa hadra, bersa acara, bersa kiraan sambutan, tertib nyaman, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita berjumpa, alhamdulillah. Rabbil, mudah-mudahan perjumpaan ini bisa membawa manfaat dan maunah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang ada saat ini diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah apapun bentuknya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala maksiat. Amin Allahumma.
Mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ditambahkan rezeki oleh Allah banyak halal manfaat barakah. Amin Allahumma. Doa yang kedua, mudah-mudahan semua ahli kubur di alam barzah karena adanya pengajian Maulid Rasul pada sore hari ini, mudah-mudahan diampuni dosa mereka, diterima amal ibadah mereka, dijadikan ahli surga. Amin Allahumma. Wabil khusus mungkin hormati kelepayan Pak Kelebun kampung Bulengan lagi. Bulengan apa? Oh sering tenggul Bulengan haji. Mak ki Bulengan haji, Bulengan haji. Woi ibadah iki. Ketemu Bulengan apa nih mana? Bulengan berentah. Benda-benda berentah apa seser, benda berentah biasa. Kita Bulengan berentah. Pak Kelebun Bulengan berentah sebutan Gaula Amul Jaki, kampung kecamatan Pegentenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indo. Jadi tak apa sangro kena. Montek pegena tak apa. Perbulangan banyak lebar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada iya foto penerbak ya. Paju tojo kali nak HP. Jarang kun rebe HP sing berdo ingat pesawat terbang ruah. Paju tojo nak HP. Ada hasil semajer tuan rumah. Nak kerja semuanya lagi. Untuk tidak sampai tak gede nih kata ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kon seragam ada menjelang kena. Aku seragam menjelang dia. Ingat siapa? Grup Corona. Aduh, ini cakap Corona ro kena papong teropong seragam kapipang. Tahu dari seku orang. Gini bang ki. Krimis sampai coba undangan ki. Coba undangan. Undangan malaikat maut. Entah pas semis. Coba undangan sampean. Capok bu, cak teh capok. Kering tak kering. Ini cak teh capok ki buruk. Aja man mon kering capok undang. Keng tak tak ada si hadir mungkin. Berarti tak hadir ada undangan malaikat maut. Bener ki. Si hadir undangan malaikat maut tak bisa hadir are bang. Udah halak niat cipika si amulat ci silakan laki cipika Cisugi amulat lasuyap si hadir ya capuk malaikat maut iundang Pak Marnoro tore lolo alhamdulillah penakan ngutak sedekah bi kula manhalim saya tekul tak bisa hadir bi anapa rapa bi yang sakit bi marah kula bulan beuk coba tak gede malaikat maut ngocak kula iya kok belanjar bank kan kula. Berarti saya kira makin hadir makin kali berjuban di gerak peratu ke malaikat maut. Amin. Allahumma mantul lajang umur seibadah. Amin. Maka lajang umur mau tak apa jangan sekali. Benih lajang umur nyaman lajang odik. Nyamana lanjeng. Nyamana lanjeng. Lanjang umur gua maka umur sekoni ibadah. Amin Allahumma. Mau lajang odik umur 100 tahun keng tak apa jangan sekali. Badat ada, yang tak bojang badat ada, sapaan. Cak mau yang bulangan bojang guys, bojang guys, kengkot lopot guys. Yundang kon 11 lebat guys, datang kon setengah telok guys, bener. Jangan masjidnya punya mana kah? Al khairat, kadang bagus artinya. Hayya 'alas shalah. Yundang mai sapu juga. Lu kita mare. Saya sabar ngocak. Hayya 'alas shalah. Adan Mekah pada adan dina al khairat datang tua mengi sudah tua meng hayala Solo entar ke Solo ngocak berdua hayala Semarang jual sate gua masih datang ke Telo betul kebetulan
Datang berdua. Pengih. Datang berteluk aseman rame. Ngocak sebengi. Mayang nama yang. Ya tak kami raih teh murah dah sedang tengah aja. Nanti dah mahyul tak arab orang telokan tak arab pai. Lo telokan. Mak telok i masjid. Mun bejeng sop. Tak nemu Tedung kap. Apa terkait ke kotang, embuk terkait ke songot. Badat ada. Yolok masjid muslimin muslimat ngereng berjamaah salat kenjaran epon peto lekor derajat kakui sango pagi are kiamat sopa selamat dunia sampai akhirat. Allahumma salli ala baking mati ya Rabbi harusnya marujol iwasan mik Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim muslimin muslimat ngireng jamaah salat kejaran epon peto lekor derajat kaangkui sango pagi are kiamat sopa selamat dunia sampai akhirat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Sallallahu Muhammad. Meletak keton dui beri nyanyian musik meletak ngan keton du bulan pengajian benih orkes benih putra buah benih film dia nyanyi andin kapi dia sebab andin kapi kulit minta lebur apa Aldebaran ngajak le kapi berarti ber nyongoi babar guys nyongok guys aduh ada sakodungan sekali guys ku tak libur sekali guys apa ada sakodungan sekali sangka ku tak nyongok cek tak kodungan sekali tak umbinar can gula kini bangke paling artis lain lah kodungan kapi tak kodungan sekali pakai tung ada sakodungan sekali pemeran kapi kini bangke lain Lesti Kejora tuh Kejora temanilah malamku sampaikan rinduku yang terlara dia yang ku cinta kini telah berdua tak mampu diriku menahan rindu padanya. Melak nak melak. Berkelak dah kelajat. Saya mau pengajian, mau tejo, selingin nyanyian, solawatan, kusidaan, aduh tak kira belak. Gini bagi. Tapi yang pun dengan hebat gam seragam tapi nggak neng mama dedeh. Alhamdulillah. Bodoh biru, bodoh coklat, bodoh kuning, alhamdulillah. Bodoh potesa grupan, alhamdulillah. Bodoh campur aduk. Harus es campur, harus es dawet ya. Harus es krim di atas. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Maulid kada, tangkikan maulid tajwid pertama tangki. Ayo untuk Ibu di bingkeng maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم الله صل على في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم والدين أظهره محمد والكفر أبطله هدم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم Nama salli ala Muhammad. Terakili dari ada kan berari mau sedikit lagi bagi sampai mereka teh. Astra mulut setuju, astra mulut kita lagi. Ke masjid setuju dikian ki. Setuju. Bersama mulut TV lagi. 10 berkat. Lagi ke masjid 10 berkat. 10-an. Lemak nama 10-an ke masjid. 10 lagi. 10 berkat. Oh, alhamdulillah. Dewa berkat alhamdulillah. Sepenting kamu jangan sampai tamu cangkolang dak Rasul. Allah as-salawat malaikat as-salawat as-salam nika as-salawat sataja umat pada as-salawat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Allah as-salawat malaikat as-salawat as-salatunya as-salawat sataja umat pada as-salawat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Rasulullah Muhammad Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Dabun berjanji Inna Allah wa malaikatahu saungkun Gusti Allah wa malaikatahu malaikat Allah pada as-salawat Nabi Muhammad ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang seberiman sallu alaihi ngiring pada as-salawat dengan Nabi wasallimu taslima kelaban penghormatan seongku-ongku betul pasrah-pasrah ongku lebur Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nanda aku minta panjenengan Rasulullah cinta aku panjenengan rela berkorban untuk Nabi Muhammad contohnya amulot contohnya amu boleh contohnya asolat apa sah atau perintah Nabi Muhammad nah bertung asolat baca syahadat berdua asolat bertelu apa sah nomor 4 oke ji nomor 5 hah ada oke haji
Kok jin lober lah. Mungkin beda boleh cuman muka boleh. Lagi azakat asa atau roh panjenengan. Nanti aki cinta ada Gusti Allah dan Rasulul. Ya mun tak zakat bu pakai sogi, dak artinya olak bu. Oh. La oh. Teh ini kepolong. Dunya senajis bisa ceh senajis keluar 2,5%. 2,5 ting 1 juta sagami 10 juta. Ayo ulang dia ada 1 juta sagami 10 juta 2,50 100 juta 2 juta sa miliar sagami salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah 2 miliar seket 3 miliar petok lemak 4 miliar 100 juta 5 miliar 1 juta salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. keluar bu le bertamu paling ngobang dek gula sajen jangan gula untuk mengering kampung lalu burung kan tibi lebih kau bagi masjid bagi bermasjid bu pak ada pak amin peting malam bu olah amin pe oh wah pak keluar pikul tuli tuh kering kampung amin Allahumma pak keluar bu pak keluar campur senajis bisa cecek bolong takut campuran bocang kapi gini pergi tak bakal rosak dunia saya zakatin baik etereten maupun lautan nanti pergi dunia tak bakal rosak mun zakatin baik seteret maupun etase tak bakal roh dunia saya zakat beda elang ni beda eteret atau beda etase makanya yuk zakat amin Allahumma. Ya surah pasah, yuk zakat kita pasah, bodoh tada, bodoh pasah zakat kita haji besok kita haji bodoh, kini pagi, lole bunuh po harta melolon bodoh tada, suruh ke Mekah eman, bodoh campur nikah, anda berarti pegawai beli toko, pan bimbul mati beriuh tak haji, padahal wajib haji, maka wajib serayan haji sekena botonah amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk doa Gusti Allah. Wajan Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang punya burung walitung. Pak polo ida kita ma'aqaumun arbauna. Bila polong pak polo orang maka bakal berdewulin situng. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah cendi pau cenaki dimin ya Allah abdina ki ngaji ya Allah ya Allah cendi pau cenaki dimin ya Allah abdina ki ngaji ya Allah ya Allah cendi pau cenaki dimin ya Allah abdina ki ngaji ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Jadi cek lang bolong tunya se rosak seceh pada begini keluar kau tu pakalau
keluar. Jadi masuk apa? Takut aganggu tunya sesot. Oke. Bagian keluar lah keluar. Jak peneman. Tunya mau gedung keluar bu. Datang tak permisi mulai tak amit. Betul. Betul. Moro soki. Bener? Moro misken. Kita pergi. Ki dari kecuka ajal. Ajal. Faidha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Munda pakai ajal kuli panjenengan. Ili boleh kulang YouTube kulang masak, tengok YouTube bu deki mun tenan orang ngaji dak kula. Tengok Nyai Farroha ceramah agama lah keluar dekat insyaallah. Kul tahu ning ke HP geng orang nyabe. Allahumma shalli Muhammad. Munda pakai ajal menusah kinto tak bisa maju tak bisa mundur. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab. Betul? Banyak yang mati tau sager. Juk tojuk mate kan ngakan. Dung tedungan. Cepok corona. Tak ding bau. Kes. Celep sokoh. Dedung yang menyot. Jok mi uning nyai, jok yang sakit dia kudu meni sampean belolo. Coba undangan kia pakai gula, kita hadir. Bener ki? Undangan bukan tak hadir bu, artian undangan kok penyakit. Salah kering ada pada. Kering ada pak. Panas cel. Bener ki? Ada tanda ke dokter bu, takut corona aki. Bahkan kakan joy, skrotos. Aja kena joy mirah. Bener ki? Joy mirah ada santanda ke joy teko petis ada dari trauma teko mate tuh dia kan joy. Ada aja. Kalau wajah yang begon. Yang jual yang begon baju kapi. Begon dun aing begon, aing begon, jeruk pecel, matu pujo. Duk tengah malam kol 2 malam lagi gul nyare. Aduh tak gini bau corona yang terkena gul. Mapol lagi gul 2 malam nyari begon. Toko udah pakas dari sampang udah pakas ten. Tengok macam tak nemu kia aja malam tak nemu orang. Tak nemu orang jual. Toko mate. Saku begon sama udien. Padahal jal sematian al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bareng salatullah salamullah. Al mautu ya'ti baghtatan. Ajal akan datang tiba-tiba. Andai ku tahu akan tiba. Jalku genre. Aku takut atas semua dosa-dosa. Aku takut dosa yang selalu. Aduh, mudah nyanyian patau kapi siapa sih malah boleh bungo. Ungo tahu ungo. Bungo, yang betulan bunga ungo. Pasa ungo benih pasa ungo. Bungor wah. Jandeng betul bungo. Tako kajel lagi pakai bungo. Kina pergi. Napa aku boleh bisa menjane. Tadi Pak masalah coba. Bener, coba tak coba saya bebe. Saya atas coba tak coba. Coba kapi. Ada lagi gue caratin lagi gue lepaknya bawa korot mau gue boleh nggak sepen. Belum mau cara makan dah duh jangan gue ya tas deh ketin. Ya do nggak mau hara. Ibu di nggak mau keti. Orang aku do kapi ibu cantik bi aku aja gue. Ada bu jago penyakit 2 tahun bu mati kau orang sekolah. Tek kendai malaikat selamat. Tak malaikat marah buka aja gue. Marah buka. Apa yang bukan bang ucap berdua. Man imam muka. Sampai muka ke. Imam S Arifin. Nyanyi dangdut. Selamat bu, selamat. Tinggal pati kia aku tak ada burungan lagi bu. Tidak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
tak bisa maju, tak bisa mundur. Begini mate mah. Begini ode, begini mate. Begini ode. Make soki mah. Saya miskin. Genteng. Buat coba. Lempoh. Oras. Betokan. Mengih. Dadah. Kayak teot. Kok nyok munteng. Kayak tongkak. Baju ketedung. Aduh. Jadi gerak api saya buat gerak api. Bener bogi? Gerak asam asam aurat. Asam orat gitu bogi. Kolesterol macam penyakit tompok dunga kulit itu penyakit pesak penyakit yang lebih kesan dan jengki. Sepenting sehat bicara makin. Amin Allahumma. Sampai ibadah memikir penyakit tak ada pada gitu Bu. Mun mikir penyakit ada pada gitu. Tapi wasrah Allah mati kok mati pada ceramah tak apa-apa. Amin Allahumma. Sudah ulama itu para bojong, para ceramah, para sujud baca Quran. Amin. Kapi panjenengan baca Quran. Amin. Ma tetap ana pasah. Amin. Ma tetap ana abujang duha. Amin. Ma tetap ana sujud. Amin. Ma tetap para ruku. Amin Allahumma. Ya udah tuh dia mati kemarin. Enten niku. Takok muntu uman pati, kok ci muntu uman pese. Kelebuna siaran. Halo. Anggota bulangan sondengkin lagu begitu uman pateh. Maju mundur. Dumalam siaran pole. Halo. Sondengkin da orang bulangan berantah. Sondengkin lagu kol belu tu uman pese matosan. Maju mundur. Yundang kol belu kol lema lawan deh. Yundang kol belu kol lema bener apa sih lawan deh. Bener tada. Sawaan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kepulai berundangan mulut tuan. Karena mungkin Jumat. Soalnya kita nak jamuan Haji Fika, selake Haji Sugiarto, cak betul Soki Artah, Soki Yongku. Saya pun saya ke masjid pun ni ketengki matuan lagi sepon lagi. Haji besar saya ke masjid. Haji Rasak, Umina. Haji Khadijah aku ke masjid di madrasah aku kecut ke bulan. Aduh, jangan gula. Mak gedang doi ya masjid jangan gula kok peleko jangan gula. Pa dewi roman sampean tangki. Bela kena. Pula keng beng roman sampean ki. Pa dewi romah aku lebeng kia. Tente kos sebelum keran. Kalau tente kos mantu abur tabur mandiman. Boleh tada. Yitin sabar bu. Tak suki kepi orang suki kepi ke. Ngaji resek kepi, resek. Nyaman rezeki harto sugi dunya ya arah tapi dunya tapi sampai aku lagu menyare mana punya mana nyamai boko deh boy sugi kapi Allahumma sholli ala Muhammad makanya mereka doa nyaman doa ayo silas magu ida waladah kuji berai sepo bang ulang tahun mungkin nih kuji berai sepo bertong ayo silas magu ida waladah mun lahirnya mai segenteng ingki punika Tofa Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya sami'a Ingat. Ayo, setahun. Ya wis lo salam Muhammad. Nare dekion nare. Apa Maulana ada kita tik mare.
sinas mau idza waladah. Kau jadi sepol ke anak metong mun lahir nyamai bagus. Nyau beri doa termasuk Maulana Tuhan saya Tofa apa itu Tofa karena mun sofa ning kau Tofa apa tak nyongok deh kamu Tofa Maulana terus Santoso selake lagi Santoso nih kak aman Santosa damai engki damai selalu nih kedekian betul nih pesel aman melolo kan sementing aman Bu Odi nih kaki bang ke mau kayak banyak pesel bunga Palestina bunga tukar menodon kubu darten pesel gini bang ke Palestina bi Israel tak gelem tak gelem Indonesia mulai terus alhamdulillah walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum tak bakal rela dengan Yahudi dan Nasrani mun tak tege masuk Islam Kristen kabeh reng Yahudi dan Nasrani tak bakal rela dengan Islam hatta tattabi'a millatahum sampai orang Islam masuk agama Kristen kabeh Yahudi kabeh tuti dengan cara-cara yang bom naudzu Indonesia mangker selamat sik tokan stretanan gini Bu sini dong sini guys jatuh karan benyaring mangken stretanan atau sataretanan atau karan sapopoan sama jadi endi panakan maber matemor ran salatullah salamun Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jatuh keran oleh tak tahu keran nyok Odi ini kenyaman gini bang nyokol ini mata Allah ini kesempat mun lato karto tak sempat nyokol ini mata Gusti bingung biar tukar lesoh otak gini bang terkuras waktu untuk misalkan tukar tak gemar man bu persetan dengan masalah gini bang ibu itu seperti kok ibu aku apa jeung berjam aku cedera pacar orang aku cedera apa engku nih kakak iya makin motos lagi gula cak iya aku tak mikir orang gini bang saya pikir nyaman gitu deh dong bener saya mikir sampai aku cedera yang kok iya cek dari bener ya hancur hatiku bener gih poton dadaku remek jantungku kolbos perokku gini bang rawat di orang bu empon cek rawat di orang ada bener orang Odi nih kah gini bang cepon kita bisa lagi ngetel orang aja nonton sampai ngetelin orang lebat nonton kalau wajib mana orang gila doh mi tonton sampai nah cetompak apa cetompak aku culun boleh jauh kapan aja dan boleh pak tak tuh nih seriak di orang gitu orang sampai lah jauh lepas dari tompak toron orang yang gila salah kapi gini bang tompak salah tonton kepada ke timur kalau ke daja akalampi bulan akalampi aku dong bulan sako nanti konsep pojok bulan sandi konsep abangun bulan si abah di mobil bulan sandi mo ada bener bulan di kancah lah pokok aku pesel kerja di kancah pengias gula yang si mantan 20 juta dia sejuta punya pesennya nomor telur 4 punya pesennya iya nyampir gila orang segala iya engkau saya mobilan engkau sandi mobil di rumah pernah lagi si mitong nyaman kan nyaman sandi mobil engkau si mitong kakek gini bang nanti tak rumput kabe alhamdulillah ada coba aku tak kompak makin tepan bu kompak mantar kompak amin bi barakatil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli ala Muhammad antara kompak mulatan amin Allahumma jadi napa serah Allah napa cara nurut apa boy gini bagi cek pikiran tan bu pikir stres
Sutresno. Sutresno. Stres. Dan Oma Irama, stres. Obatnya iman dan takwa. Tak peduli tua atau muda. Bersetan dengan stres. Gimana? Jawab di orang tidak penting abah bener ke Allah. Kau tak salah ke Allah. Kau tak salah ada Gusti. Bener berhakul adami hakullah. Dosa berdua. Hakul adab hakullah hakul adami. Mun tak bojang salah ke Allah. Mun tak sarmu salah ke manusia. Tak akor tak sarmu atokar salah ke manusia. Arasanan nyicok salah ke manusia. Tak bukan semua orang Gusti Allah. Mun tak tege asabora ke orang yang salahin. Yang ngocang apa tak mungkin. Kau sing ala aja buat dia kau semua pentong dek. Kena bagi. Sepentinglah semua ibu. Lah ya kok cek ngocak lematan. Kau aja buat sing ala engkau. Semua orang kau. Allahumma shalli ala Muhammad. Puan lanjut muratan. Puan mertung anak kelun ulang tahun. Mertung anak Santoso, anak dipanggil siapa? Panggil Tofa. Tofa Mustafa bulan kita yang terpilih berada nih ke Mustafa Santoso. Mustafa Maulana Santoso orang yang ketelah tambah Mustafa artinya saya pele al Mustafa ada kanjeng Nabi pengiran kaula Santoso Sentosa damai aman Sentosa damai Allahumma shalli ala Muhammad kewajiban sepa bertung ayuh hasinas mahu idza waladah bertung nyamai pegentang nyaman di doa nyaman di boleh nyaman genteng ku aku contoh nah Nabi Muhammad terpuji salam dunia mau cikapi dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemertung contoh berdua ya dan sampean nih mufarrohah nyaman bunga aku tak lah gelan boleh gele bener bugi sedih napa merdeng napa gele aku le hai aduh asiknya Allahumma shalli ala Muhammad lanjut nyama beri doa mertung berdua orang yang nyaman genteng ku aku panggil kada Muhammad kada Hasanah kada Aisyah kada Fatimah Zainab Hindun Mufarrohah kada Khadijah kada Ibu Khadijah panggil kada panci dengan aku amin Allahumma amin selaki bisa mana Haji Razak panggil kada bungkel dibudih petok dibudih boleh apa tobik lampung budak karena lama ada nikah dan bistin somor Siti somor bener ki lambi itu lampung nyamai lampung centong cekocek tak namu nyamai lambe tak tahu agak bujuk lampung bujuk kan dia nikah lambe beparse anu lebih tin tak kungkan nyior beparse wah bener ki nah aku panggilnya mesti genteng panggil ada mangkan semakin nyamai begenteng amin Allahumma nyaman ka doa mufarrohah bunga tok razak soki ongku Khadijah rajin kanjeng Nabi amin Allahumma panggil ada aku hari kiamat amin Allahumma bagian kel bungkel selbi kan udah bungkel selbi daun sekelas bi kula bungkel bi selbi straight tenan bungkel tuaan selbi ngudeen kini pula mbak sekolah lemper budi lemper lembak gula budi hidupkan di anu Malaysia tak keren ya anu budegan lembak gula kita beda gula berkasen kikenen bu buang mutan umi lebih buang kalau anak menjadi tadi anak kalau anak buang kayak mutan banyak untuk makanya gula hitung orang kasa yang telau kalau anak dua gula tibi situng eman ni anak tangki bu coba anak bakun eman bu makin remang makin besar bakun eman coba umi posa aku tenang Allahumma shalli ala Muhammad pon ayuh tasmahu idza waladah berdua wa yuzawwijahu idza adrakah wa yu'allimahu alkitabah nomor 2 iki penikah pengaji pemuduk sampai madrasah napanya madrasah nikah madrasah napanya menikah al khairat sabo nang madrasah al khairat guru nah gelo nyaman nyambut alhamdulillah
Rabbil Syafatiha nyaman. Pujuk tepetah, pujuk penyuanyar, pujuk berseleber sebut saja. Alhamdulillah. Keng palo barokah nah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengaji pondok pesantren sabuk pondok kemat buat penyuanyar, penyupetet, penyuaju, tambah gula, tambah kimas saus. Penting ngaji nyari ilmu. Amin Allahumma. Kul tak lang oleh sebab di gula bu. Tan gula lagi apa bebas orang memilih. Seperti ngaji, jangan bungkuk dah. Nyai tak banyak santai tak boleh santri. Congki. Banyak bacaan Allah, sekolah bacaan Allah. Kita pergi. Seperti manfaat. Cara wudu dari manfaat ekalakoh. Tuan wudu ekalakoh. Tuan wudu ekalakoh. Tuan bejeng eka. Tuan pasah eka. Tuan zakat eka. Sepenting ekalakoh bu ilmu ni bu. Kula mbok tak munduk nyi oh tahun Rabbana atina dunya hasanah. Mbok nikah si munduk ke kula kul tanda munduk ke sekol tanda kula. Kan mbok ala aku sarem mbok tandi tolong mbok kula lako. Ana apa semangken mi soki. Alhamdulillah. Sak sekolah miskin. Gini bangki. Sak sekolah soki. Soki taningan di Gusti Allah. Soki ini ketak koran neng sonang soki kepi taningan dari Gusti. Taningan dari Gusti. Oh pandang udan pas soki. Oh undang-undang aku terkenal, waktu aku terkenal, ada yang kudu menurut. Tak bisa bu, tandingan dari Gusti. Kapan begini tandingan sekonis, cangkir, bagi bulu di Jepang, Malaysia, Garuda, apa? Dan pak pesawat Garuda, mandek begini sekoni, pakun sekoni. Begini banyak, padahun banyak. Contohnya, sampai yang begitu tasek. Atau nekuk mangkok, atau nekuk bak. Begini cangkir, nekuk cangkir, cari yang musuh. Gini bagi. Secangkir, nekuk cangkir, burung nyelam ke dalam sungai. 1, 2, 3, nyelam ke dalam. Saya nekuk cangkir, dia pedolem nyelok. Aku nulis cangkir. Saya nekuk bak, tak usah nyelam ku dicaok, kosak sabak. Gini bagi, ngerti kamu, tak usah lah ke Malaysia, Brunei, Kalimantan, Hong Kong, Jepang, Riyadh, tak usah. Muntah dengan raja ya rozak, Cirosek so nang pulangan. Kene bangki. Sini orang lain aku udah pak Malaysia mana-mana. Yelok ibu dalam. Alah kau jauh. Tandingan kene pakun ke. Jangan tibi usaha mau merubah nasib mangkat ke jauh nah. Jangan tibi ajuan sabar. Ajuan. Saya kebai ongkos. Pak lemo ni capok taptis. Capok tap. Saban kita lonas. Sabana kita ore capok tap tis yelo berbu saben otang tak pernah gini bangki amakan panjenengan yang kita nikah warisukuh ladi paling bagus rezeki enak kerana amin Allahumma tau sama ndek kaiman nikah panjenengan nikah sa'a arba'un min sa'atil mar'i wan antakuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulatuhu salihin warisukuh ladi. Orang yang sudah bercerah kelakuan pak perkara nyamperin bercerah bertung ingki penikah antakuna zaujatuhu sholihatan bertung andi bini sesolihah atau ojak beritan sela berkota minta maksi istri yang setiap hanya istri yang ya tahu kapi kana puji apa soleh ajar tayo iku Allahumma shalli ala Muhammad pon bertung istri yang solihah yang kedua wa auladuhu abrara nak poton dokter oja seneng menikah gini bangki mung anak atau karan laki bini ring tua ruwet gini bangki embuk pipak nak tak minta pesen ke benak korban jatuh karena tuh dus tangki di ngoreng nak ini bagi kok tak minta nak pakai soki benak kok tak minta janteng tua bener ki kok tak minta ben ke benak jangan umi gula tak minta ke benak sepenting ben cokop kakan lagi bini elah nak bunga ring tu kita beri apa alhamdulillah pakun mulai kering tua ki ya cifika soki jauh tinggi seneng gini bagi nah Harto no. Sugi Haji Sugi Soki Umi Khadijah maka kita beri bunga alhamdulillah
Ijo ni beri jan bunga anu mi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus wa auladu wa khulafa'u sholihin. Banyak acakan bandeng soleh. Calon golongan ban ahli maksi. Calon golongan ban ahli dre. Calon golongan ban ahli ngeco ajan teko tukungi. Calon golongan bi maleng teko suku mah. Banyak golongan bandeng soleh. Apa orang ban minyak norok rok. Apa orang bancang bocang norok. Apa orang bandeng soleh. Apa orang banyai songkunya. Kebu nih Pak ajudan ku lagi ajudan. Aduh ikam songkem biar orang tegur sekeng tanah. Ku tahu apa? Saya sudah macam kul huwallahu ahad. Aduh tak tahu. Wal. Tidak pakai tak tahu. Engkau tu orang nyai. Yang saya ingat nyai aku tidak pakai suara kerjaan. Saya ingat ngain iya. Ada gula. Minta tiga kaki orang yang tak masuk suarga. Pate. Apa dengan asabul kafi? Norok ke suarga. Amin Allahumma. Mantap doa kafi panci dengan. Amin. Doa gula. Amin Allahumma. Kuntur Rasulullah. Amin Allahumma. Yang mau sampai depan kada gula kau ni. Ini bu. Mau sampai depan kada gula kau ni. Gula jangan berakah. Sari karkar. Hari lambak anggur gak cerkok lambak ceramah dari pulangan. Mak boleh neraka. Kepai besamdan. Kelui besamdan. Opuk besamdan. Mungkin berneraka. Mau samdan berneraka. Insyaallah yang ter insyaallah lo. Apa tajamin bu. Memang kerja pada bangsa bagi jun Allah. Kita bagi. Orang bang tembangan amal gua mun banyak buah aku so. Ada tembangan nih kak nih. Halo. Aduh. Kanan kiri. Saya banyakan kanan swarga. Washabus shimali ma ashabus. Wasbul yamini ma ashabul. Washabul yamini ma ashabul shimal. Bagian kanan, bagian kiri. Bagian kanan swarga. Bagian kiri neraka. Mun panjenengan banyak bagus itu bang swarga. Nih kan ke swarga. Nya amal solen swarga. Sebero bu sudah iya sambut muntah bukan anu sebero swarga berarti ini kan sedang ke bernikah mun beran mal solenah swarga mun beran mal coba neraka mun pada tak haruat bener ki apa jeng cakang apa sah amolot maca Quran sholawat tahajud arasanan, afitnaan, atau karan, tungat tuan, pegawai pertanian, dengan letanian berat matemur, dengan letanian arasanan, afitnaan orang, afitnaan, tungat tuan, apa yang cakang apa saja cakang ya, agosip penter dodo. Guys, mungkin agosit tak usah aku tak usah anu bu, tak usah terkena orang tak usah. Halo guys, lagi ngapain guys? Wah pun entah sepurung bodoh guys, bodoh bu, arasanan lebet rasanan lebet, arasanan lebet, bodoh tade, siang malam HP laku beri. Berak ke temor ngakan nah tedungah jagan tedung jual rojak tuh jual rojak hapin buka eko pegang eko cak bu rojak sampai tongal copan ke rojak sekejap kau ngocak kau sekejap kau mulai coba pan ngakan dong akhirnya saya sepuluh kencong wari bancina cukup di bancina aja mari kau sekejap kau orang tuh ngocak nak apa mulia. Bener ki copan bus ngarpus ke coba ke aji nyaman rojak cap copa rojak campur rojak campur bunyi es campur rojak campur copa oleh berokah tak munyi farroha kena ngenom aing ada berokah orang geluk munyi farroha geluk kiai geluk sirah saus ahli tahajud lebur tahajud sabar norok sabar orang gelak ahli Quran lebur Quran sehingga mereka orang ahli ibadah duha norok duha makan calon golongan pancing halo duha halo
panjenengan. Along polongan bandeng coba sampai 2 jam. Hei. Hei. Nyaut rebo. Hei. Lah udah iya tuh ngejak odi deh yo. Wah calon mayit kapir ya. Bagian bu camat. Calon mati. Sabar. Salam Muhammad. Bu, gini kaki along polongan bandeng coba sampai dut. Tako amal sampai sedot. Tako amal lae. Tako amal lae. Mana dika? Engki cerita. Engku ahli tahajud, duha, tawete, tahajud. Orang segini kaki ruang noro sedot. Docan sampian. Di sampian kala pasang kedekin. Berarti ada bulan iman toron, ongke iman toron. Siang bagus lemalem cu. Duhur ukna tahajud duha witir sehari bangkenser Jumat. Le satu lecet. Bener lagi. Saltu cakang Selasa. Senin Rebu sengkah. Gini bangke. Al iman yazidu wa yanqus. Nyaut ra kena. Kok yang berdetang ya tas kena. Saya baik kok. Gak terang. Al iman yazidu wa yanqus. Ledek nih kita mau cek ngiding kena. Iman toron ke saare cakang saare sengkah. Lagu kenceng 2 malam seng. 3 malam seng 2 malam terus nak dikembangkan panjenengan jalong bolongan badeng coba tekok norok cu tersedot pun amal sampai 2 jam ya pun abagul kirsat jak bolongan bi ore sampai 2 jam nak amal kita kok sedot amin Allahumma kaki pasang ke sabu jengah orang rusuk sing ke tengah bojeng apa apolongan le barokah mangkana babanya jali silang ulama fa innahum ulama'u mukarramun banyak berapolong biar soleh biar ulama apa mak leben bisa nyedot ilmu na alim ulama amin Allahumma ulama nikah muljaaki sareng Gusti tak mungkin kul panjenengan polong otomatis ngalak kena sehat amin Allahumma teka kala kebi ngalak sekoni perbanyak baca shalah perbanyak baca shalah semakin lebih bulan molot alhamdulillah pon puji beri sepuh mertungnya mai bagus berdua iki penikah nyari ilmu nomor 3 wa yuzawwijahu idza adrakah mula mancing letua pekabin Dawu Rasulullah zawiju abnaakum wa banatikum pekabin anan ben kabi laki maupun bini ada bu sahabat ya Rasul engki nabi laki ya Rasul kaulah bisa pekabin ya Rasul fakaifa banatina anak bini gulah kanjeng Nabi katina pacarane pekabin iki rajo nyari yang laki tak mungkin bisa maloh kinapi bener bogi gini bagi saya seorang praben maloh kan todus kan praben beri dulang iya tang anak praben sosan ring tua bu andi anak tak gelem baju bener sosan ring tua mau di anak tak gelem mau tak gelem pa aduh ampun bebenyak jadi dong melolo aduh ampun ya Allah nikah matemor lah mantan ya Allah malau let pelet ya Allah ada jadi oleh lamaran ya Allah matemor rembi ya Allah di gula praban jag tak paju ya Allah aduh ada Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad apa jibak surat cinta jibak ya almarhum oh Haji Jamal oh iki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Haji Jamal sebutlah kelala hanya istri solihah Umin nikah Haji solihah Umin Haji Anis
Mari sebut lagi. Allahumma Muhammad. Lanjut. Gimana cara boleh malam dekian? Gimana malam? Tak ning bidabit. Tapi cara yang laki deki tangki. Bini kia. Napa cara Bu? Manut kia. Bertahap iki. Sobung ge bonci. Hah? Sobung ge bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon lanjut ki. Pebentengnya main berdua pengaji nomor telok pekabin. Muntanu huluhu nabi nihlah. Bagus angkuin bagus alhamdulillah. Hirabin pon. Makin ulang tahun nah. Muntur di nak soleh bertung iki penikah beri makan yang halal. Beri makan yang halal. Nomor 2 iki penikah contoh sebagus teladan yang mau nembut apa jeng anan noro apa. Jangan harap mau nembut tak apa jeng anan soro apa. Mertelok iki penikah pengaji dan gila pengaji Allahumma. Nomor 4 jek long ngomong ban orang se jek long ngomong orang se maksi takut norok maksi terakhir iki penikah jek long ngomong ban orang maksiat mertung beri makan yang halal bideur sehat halal mun haram cek bagi kena foto nah takut maksiat takut roca takut meler gini bagi. Nomor 2 iki penikah pergaulan diawasi cek long bolong bener orang ahli maksi ya takut orang maksi ya mertelok contoh yang baik teladan yang baik kepolong contohnya sebagus menepana bejeng anak noro apa jeng anak tofa penikah mun bab anak bejeng buat bab fika apa jeng bekal apa jeng tapi merempak iki penikah pergaulan pendidikan agama sedini mungkin pengaji sebab pendidikan agama pengaji sebab madrasah Quran alhamdulillah hirabil Allahumma Muhammad ojen bu sekecil aki ki banyak aki napa sakoni aki banyak oi banyak aki napa sakoni aki korang ongguan ngonceng tibi tuan rumah majer pola bodoh. Kita ada kita paham nasib. Mengapa begini? Baru pertama kepulangan sudah menderita. Akeja. Allahumma Muhammad. Lanjut. Pon kibur tentang ulang tahun nyaman syukuran dari Gusti Allah. Asyukur anak tofa, asyukur lahir selamat alhamdulillah. Ulang tahun yang ke-7. Petong tahun alhamdulillah. Kifa may yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur berarti menyukuri dirinya alhamdulillah. Rabbil wa man kafara barang siapa ingkar tak mau bersyukur maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji, maka setunya kabeh apa jengah Allah tak jan mulja sebab kesetunya maksiat kabeh Allah tak bangkrut naudzu. Amen. Wa izzati wa jalali demi kemuliaan kaulah berkahmatan kaulah kekeramatan kaulah lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin ma naqasa mimma indi syai'a. Seorang tunya bolong kapi apa jong kapi engkau tak jadi mulja. Sebaliknya maksiat kapi engkau tak jen toron tak bangkrut naudzu. Hemenda satu jenis takdir Gusti Allah. Sepenting cek ngal-bengal dek Gusti Allah. Dan gelak sero bajang jeng sero pasah, sero zakat, sero haji. Amulat kimi pahawal kapi napa cek ada orang perintah di Rasulullah. Rasulullah tak mulut lembek. Gini bagi. Rasulullah tak mulut lembek. Kita tidak mulut Rasulullah. Bu'ithu kaulah ilahiraki wulidtu yaumal itsnain
kula lahir hari Senin 12 Rabiul jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya bareng 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di Buta Mekah pada tahun fil 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Marilah kita semua ingatlah, marilah kita bareng, marilah kita semua, marilah kita semua ingatlah, semoga Tuhan tak tahu nyanyian kono aja. Tak tahu 12 orang tahu ki nang bagi one ki tanggal 12 bulan Molot Rabiul Awal tanggal Senin tanggal bulan bulan ke Nabi Muhammad lahir anaknya tahun gajah ya gajah aja raja ibu kan kaya raja Abroha mau menghancurkan Ka'bah akhirnya uning kapi lambak yang kelepain gini pagi Raja Abroha mau menghancurkan Ka'bah lalu akhir Gusti Allah beraki gajah raja fahtarmihim bihijaratim min faja'alahum ka'asfim yancan di batun neraka bijat min sijil neraka sijil waja'alahum ka'asfim makul mereka itu seperti daun-daun yang dikakan ulat ancor kapil tu kapi na'udzub maka jeleng meleng ke Allah jeleng meleng ke Allah jangan bengal dari Rasulul bagaimana mulut surah mulut ya mulut kuat sekoni gini bagi kuat lemak kuat sebolok kuat sekat alhamdulillah. Masa takut sekali bu mun sepereng gini pagi bakun kuat pakai sepereng bakun ko pun anapa isfa ilallah arju syafa'ata min Muhammad lau kuntu artakibul muharram Allahumma arju syafa'ata min Muhammad kau ngarep syafaat ajuna Nabi Muhammad amin Allahumma lau kuntu artakibul muharram senajan kula benar ason soson perkara haram perkara fitnaan atau arasanan tu mabarak matemur malau madeje tada bener satayana orang salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma Muhammad merdua fil hasri syafi'una Muhammad ku aku nang padang mahsyar siapa yang syafaat tado nabi lain tak bisa kecuali Nabi Muhammad pon ku aku umat pada posang bu alenteng pertama sesar pertama kali Nabi Adam ya abal bashar ya abal bashar ini Allah tapi pekaji sekali ngantok ketandu bu guys ngantok guys ngantok guys ketandu guys melak guys karena mau ngaji payah guys lo mau niku TV niku HP ada payan bener ki niku andin ada payan gini bang ki aduh mau ngaji makin sekejap aduh mau niku HP makin setengah areh apa dohor
Saben PHP sa tanah. Lakin de tengah ke. De tengah. Tak nemu. Bede tade. Sapaan. Benyakan. Atana bu cepat PHP ento bu ngiding bu. Tak muncifika bicianis dari pembantuan banyak. Maka tak tanah tibi lepas masak dia. Dengan swarga. Enggak be-abe bisa sampean setesong setero masak. Kini bagi. Oh, angkan orang mun mati sih kok malaikat mulai nak payah itunya. Untuk orang akan ikut anak gini bagi. Kelampi terus bersih kudu sasa. Bener ki? Tanian terus bersih kudu sapo? Sapoen. Tak mau surga nyapoen bedo. Saya nyasa. Saya rakora. Saya atana. Ini kan Cianis benci Fika, ini kan nikmat nih Udin benci Khadijah. Pelakon banyak kepi. Saya lakukan beri kepi. Kita bagi. Mensapian ban kulit tak apa sabar. Kita bagi. Orang tani tak pada bu soki kepi. Semiskin siapa? Bener. Salah pura siapa? Bener. Saya manja siapa? Kita bagi. Miskin kepi. Pajun bakon jual ke siapa? Curi sugi. Janis. Curi sugi Janis. Sabar di sugi Chandro. Curi ke siapa? Curi sugi Jan. Mun miskin kapi curi ke siapa kon? Sugi eko. Allah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lanjut. Tani nganderi Guste. Sesoki taning banyak. Kita andi taning sa. Kengreng soki bireng tandi masukan suat kereng tandi kade ci. Mak senikah engki jareng Cianis ki mitong tunyan di sugi ki mitong banyak tunyan di Nabi Sulaiman di Nabi Sulaiman oning Nabi Sulaiman bila ketemon Nabi Sulaiman soki ngalakoni salat Nabi Sulaiman soki ngalakoni salat salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Aduh jeraga ongku orang pulangan bertang sesengka salat berjamaah Nabi Yusuf ganteng salat berjamaah salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rasulullah Muhammad kon tiak salat berjemaah Nabi Sulaiman ongke diberi ke surga Nabi Sulaiman bersai api kocek berapa tahun berratus tahun Nabi Sulaiman baru masuk apa polan andi istana oh Nabi Sulaiman kita bu wancina mun telanjut ala ke maksiat sampean niku langsung via tobat Gusti Allah amin Allahumma. Nabi Sulaiman suatu saat Nabi Sulaiman andi jeren Pak Polo ibu Pak Polo jeren Pak Polo jeren Pak Polo ibu Nabi Sulaiman di tentara menteri perdana menteri pegawai camat bupati kopi mun mangkata numpak Pak Polo suatu saat Nabi Sulaiman gelak dari ngusar jeren yo sampai pandiin yelap tega kelepain tak sholat asar
Kelepain ta'a sholat. Kelepain ta'a sholat. Akhirnya bu, Nabi Sulaiman sadar. Langsung ipat, kok tak bujang ngasar. Langsung corai. Jor nakapi, bulan gara-gara tak sholat. Panjenengan kulaku mendijaran apa pategiah. Allahumma Muhammad. Pon kira-kira akhirnya Allah akan apa? Orang mau tanda kemaksiat ben Gusti Allah kengkang takut ada Gusti Allah, maka orang Gusti Allah, orang gelak ben Gusti Allah eken kontan, bajar. Pekajah bajar. Kontan bajar Nabi Sulaiman bulan gara-gara tak sholat asar. Satu kali jalan Pak mulai bipaten makan sampean bi boleh berapa kali tak bojong Allah makan cepuan siapa orang tak bojong sekalian duhur dengan disengaja maka orang gila toles nyamanah neng neraka jahanam tuh sekalian berapa kali sampean aja lagi kopi berapa kalian? Tek temu kali nah, tek temu ka. Gempang bu gempang. Kenapa bojong kodok sampean pemberi bojong kedua. Ini kula bojong kedua. Duhur boleh. Asar dua tuh apa? Kodok. Apa? Kula kering bulan ibu ni kedua tahun bu. Nanti kula tak sampun bojong kula bojong tayamum tok kula kenikah. Dihormatil bakti. Kula makai kering bojong tedung, bojong toju. Bujang semakin ki bujang toju mun sunat kula bu. Mun sunat bujang toju kula. Kodon toju. Mun kula bujang napa santri kula bujang hajat ke 6 salam. Itu tak bisa mancing kula toju. Tak bisa tak ngimamin kula nang budi. Sallallahu Muhammad. Ya mungkin telok kula duha ki bisa mancing, telok duha bisa mancing. Semakin toju tak bisa kan tonton boleh kela. Beres pun syukurin alhamdulillah. Bisungak ni pun luar biasa alhamdulillah. Pancinkan Odi sehat gratis. Ku majar sekali sehat dambean. Majar sehat bu. Oi halo majar sehat bu. Mangkan majar bojong, majar apa? Majar pasah, majar zakat itu pun pas nisab. Sepono situng, sakmun padi, sepono brunang, sepono situng. Berarti mun satu sepono bik ki mun pes sejuta segami bitong tibi dalam salam Muhammad orang ngoning cianis berapa seker cianis cipika berapa seker Romi lihat nih kah teh pangki pun apa jalan Allah dalam salam Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad kol senapa setengah pak ki beri tenang saudara ki lempo saya bawa ki lempo ki orang saya bawa cianis saya bagi kok ngonceng TV tak kelar tangki bu. Oke jangan rata. Ngampung ke Civika, ngampung de Civika biaci. Sugi alhamdulillah. Mi pocur bereng ulang tahun pah ngampung ngabe jangan sampean tangki. Jangan kota kira oleh berkat dia. Berkat apa juga nak yang ada? Apa buka yang wah. Bada aku alhamdulillah. Nak tak beri ke anu. Oh kasihan dah lo. Sewat gitulah. Belum guys. Saya nggak milo guys. Lagi sadar kok tak mil, potep tak mil, lagi lahkur ya. Kita na penting kan tadi. Kau ngomong kini farah lagu tadi. Ya bos dia ada nggak manuhara. Dia ada nggak Elvi Sukaisi. Kira tu kapi. Tu kapi bu mulam berarti nunggu ambil buat cuban bu. Uncianis ni kau oning tindak tina. Mungkin lah buat cuban kamu kulit cara menguncianis siratin. Semakin aduh hancur mina. Allahumma shalli ala Muhammad. Menambah ngail fiongku semakin aduh tahun ni. Sepenting Odi. Sepenting Jawa tak kering sekali mate. Tangki. Kiai pencara medang kondang sesuka bitak ni lah. Man ke manin beda kiai banyak terkenal man ke mani. Ini go. Kiai segi beda man ke mani ke tohir setu bener ki. Tabota tangki punya wanyar setu. Aduh kiai berselai baju rajo. Ke anu setu kiai di mana? Ke Satar, boleh ke Raos terkenal boleh. Ke Ser Sorboji Samsul Hadi boleh ke aduh terkenal ke Hong Kong, Amerika, Thailand, Brunei, Malaysia, aduh Singapura, tangken, aduh ka apa berselai berkiai ini kah?
Ke Imam Mawardi. Saya ke Surabaya. Man kaya kulit sampean Odi, alhamdulillah. Kon Odi pun sudah luar biasa. Tek cepo undangan rombongan. Mun siaruan deki ciane si Fika bar siaruan cepon. Kulit betek ki beci. Jangan berombongan ki. Tau ning bila lagi. Pon tinggal. Allahumma shalli Muhammad. Lanjut. Pon fil ashri syafi'una Muhammad. Nang padang mahsyar pertama susah kada aku padang mahsyar lain sinolong kecuali Nabi Muhammad. Umatnya ada bingung kapi dan lawan ning di kenyong YouTube tak napa. Sepenting sadar malih nganyare malih engak abel sadar. Cek bakal aku di Apolong hitung kendengan nyaman padang mahsyar. Apolong nang padang. Wa turabuha abun padang mahsyar panika tema kapan ya bu ngalkal otak nih bu. Ngalkal dari panas areh padang taabun padang mahsyar. Mangkan tuh ribunya amal soleh. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nang mahsyar arena kumpulan panas ban kapelkaan nyon iparingi sa inuman dari kolanang ajunan. Sallallahu ala Muhammad. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ika dinto pada pengajian sapeleun sataretanan nyupre rahmat dari pangeran ban syafaat dari ajunan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nang mahsyar aya kumpulan panas berkepelkaan nyuun iparingi sainuman dari kulana ajudan Nabi Muhammad. Bukan sebelum mungkin barukan si amulot mungkin hadir dalam mulut nah Haji Rozak Haji Khadijah Haji Haji Sugi sareng Haji Fika muka-muka kula panjenengan oleh edo mengapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi auduka safil wirduna yauman hauduka safil wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salam Muhammad hauduka safil mubarrad engki penika kullan Nabi Muhammad sofi bening al-mubarrad jallab alhamdulillah hirabbil muka kula panjenengan ya nami kullan Rasulullah amin Allahumma aswafi al-mubarrad bening jallab muka ya nami kullan Rasulullah amin Allahumma shalli ala Muhammad wan fil hasyri syafi'una Muhammad padang mahsyar sapereng syafaat umatnya Nabi Adam tak bisa nak nyon tolong Nabi Adam
kul tak bisa nolong ke beena lantaran kok tibi salah ada Gusti Allah ada erbun kaju khuldi sekalian bi Gusti Allah petoron alam dunya 300 tahun Nabi Adam tak ajeling ke langit todus dak Gusti salah sekalian todus ke Allah 300 tahun tak ajeling ke langit kuli panjenengan berapa kali salah Gusti ada semalam kena pagi lobar cukup oh iki cukup cepon Allahumma shalli ala Muhammad arju syafa'atah min Muhammad Nabi Adam akhirnya nanda punya pisu lain akhir tak bisa kepi langsung akhir Nabi Muhammad senolongin amin Allahumma arju syafa'atah min Muhammad kula minta tolong ngarep syafaat di Nabi Muhammad terus wa yaumal qiyamati kai un'am ya hari kiamat supaya oleh kenikmatan dari Gusti Allah. Terus wal jundu hina ghaza Muhammad. Aku saat Nabi Muhammad tempat perang, saya nolongin mereka Nabi Muhammad. Terus minhum malaikatun tusawam, saya nolong Nabi Muhammad mereka malaikat. Amin Allahumma. Sampai mulai sadar, mulai tahu mengulang sejarah Rasulullah. Mulai mulai coba merasa saat sujud ke Nabi Muhammad. Apa? Dan Gusti Allah kak bungkaan pada rempak kepi tepat Nabi Muhammad lebeteh enter ke Basra tak bagi ke Syam dari Abu Thalib tak bagi alantaran kak bungkaan pada sujud kepi ngurmat Nabi Muhammad ulane ke bategeng dek negeri Syam tak bagi ilang-lang alantaran acap ibudi khatamin nabiyyin terakhir para nabi alhamdulillah kak bungkaan pada robu kepi lah cak ke bedesah desam deki orang bisa minta Yahudi Nasrani hati Nabi aku ipatein daripada sah akhirnya Nabi Muhammad burung tak mangkat atekeun ragara berdecap ibudi rohib pendeta senemu jala karnika umatana tetia napis pada yang tak ipatein pan bani dari golongan orang Yahudi bulan dari Bani Hashim itu Nabi Ibrahim sekali top matonten kaulah kurang lebih nah mohon maaf hibur ki salah apa tunyon sapa muntah nyaman sampai micin TV kibo ki nyaman gelun tambah aing tambahin aing lanjang gelun ketok TV pada gelun tambah ti jawat rawat auditunya jawat raw sepenting mantar manfaat dikelok cara makul pertama iki penikah untuk anak yang soleh pertama beri makan yang halal contoh yang baik pergaulan di awal lancung yang boleh bahas nika budu jam tak mahal nika anak soleh tok nika bu kelak lantuk ketok nika beda ayat Quran beda hadis kena kapi nika keng bulan mungkin jual mangken tak tak nontotin bakton sore tak bujang asar tak bujang pendidikan agama sedini mungkin anak yang soleh muka-muka anak Mustafa anak Mustafa sareng Gusti Allah hati anak saleh manfaat barokah mungkin teh pun ke mau orang kemah Mustafa berkadi mah kene kenan tahu saya pun ke tahu saya ngetok bunga ngetok jejen punten tahu sagi ngetok tibi dekian toh paungke kata pakai ketok pakai foto kan senika oh nikah orang lagi oh raja makin umur 7 tahun raja subuh punya micin dengarang anan reng beda kak mah gila saya ketok sebentar jajan dan beda jajan gila saya bukta Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah jajan salatullah salamullah ala yasin habib uminah billah sawasal nama fika bismillah wa billah haji fika gimana jajan la wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatu ngereng keras kecil lagi tuang pas sare tahu sak kameron Rasul
lagi. Salat iki pun. Arabi. Ala yasin. Cipikan tau ke cipikan kok. Tawassalna bibis wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Ayo berdoa. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Mujana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, yang barokah ya Allah, yang barokah ya Allah, ya Allah, sehatkan kami ya Allah, ya Allah, jadikan kami anak yang saleh ya Allah, soleh ya Allah, yang barokah ya Allah, yang manfaat ya Allah, ya Allah, dunia akhirat ya Allah, dunia akhirat ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Amin. Kedua orang tua saya ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dosa-dosanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami menjadi ahli surgamu ya Allah, menjadi surgamu ya Allah. Amin. Allahumma amin Allahumma. Sholat dek ya? Iya. Sholat berapa kali sehari semalam dek? Lima. Iya. Alhamdulillah. Rabbil. Amin. Siapa namanya dek? Tova Maulana Santoso. Benyan dek nyaman dek. Telokelan dek. Yuk dibuka ini mana? Kamu kan langsung cubut tuh apa Bang? Tur dek. Mana? Punya jarum pentol. Salatullah. Yuk tepuk. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Wait dulu. Ini kan tajuk. Dua. Tepuk tangan. Tuh norok lemai buan. Apa kan? Aduh mak lancong kek. Aduh full. Salatullah salamullah. Tekalah. Rasul. Apa aku cakap dari Korea? Tekak lagi. Terus. Dah ada ininya. Pisau. Dah ada pisau. Dah pisau. Ayo jemput betul. Ini siapanya adiknya ini? Adiknya. Duar. Tuh 2 3 duar. Kenapa heboh jong? Kalong. Kalong aki. Kena genteng kena. Tengok sahrukan. Bibir ni kini tangan saya berberi ya. Saya berbai congi dari lambok. Aduh tanggung kepi. Enggak jalan bika. Saya tak ini kini rek kerok bisa ndok dikiti bibir terus ke kalong tak apa. Galungkan. Nah. Hari cak dengan gedang kerok beri dah iya. Ni kini lambang saya bawa bunyi kerok sendok saya masuk ke centong nyelot dur. Alhamdulillah Muhammad. Terus nikah cubutin Pak, bagi kasih jarum betol. Itu adik punya. Mak belak dek. Alhamdulillah Muhammad. Loh tak tu ke? Lopot ke?
Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tu boleh. Oh lagi yang kurang rajin bucum butuh keduk. Ha. Ada si raja. Todi pula todi berpisau. Tahu sah. Lakar sekali dia kena yo. Untuk deng pakoli bagi kena dia centaran bener dak yo. Sebalon angkat pula jong ditong. Angkat jong merjong. Nah, angkat jong janjong. Surang angkat jong. Allahumma sholli ala Muhammad. Tarik. Norok kapi. Saya kalah tak tahu. Saya boleh kalau. Oh, ni kesal cumbut ni kaki. Saya potong kaki cumbut. Cering tak masuk keceknya. Cering saya luar. Allahumma sholli ala tolong saya Muhammad war. Allahumma sholli ala Muhammad war. Lapor. Apa kantong? Allahumma sholli ala Muhammad. Lapor boleh cong berkening cong. Allahumma sholli ala Muhammad. Latek kening cong. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa dalam episode yang akan datang. Mun korang nguncang tibi. Lajak gampang boy. Sekarang itu motor kaulah. Motor sekalangkong rabun sedaja ngucak jong. Motor selangkong rabuna sedaja kau si malesa. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa latina wa amnina wa jaddina wa jaddatina wa amlina wa ammatina wa masyayikhina wa muallimina wa ila jami'a wadina qubur muslimin muslimatun minhum min al-masyayikh wa tibugha biha barriha wa bariha bil khusus almarhum Bapak Abdul Ghani, almarhum Bapak Pak Pusati, almarhumah Haja Aisyah, almarhum Pak Lukat, almarhum Pak Lukat, almarhumah Bu Lukat, almarhum Pak Mardikan, Pak Mardikan, almarhumah Bu Mardikan, almarhum Pak Lasan, almarhumah Bu Lasan, almarhumah Haja Sunah, almarhum Haji Jamal, almarhumah Haja Solihah. Panjenengan sebut biti ebang reng kubur. Le melo kireman mungkin paketan. Kan saya baca selawat mulai gila tadi. Toreh mulai mireng kubur letani ke penolong berdemiloh. Amin. Ayo terus ayo. Wabil khusus almarhumat ahli kubur hadir ya Allah. Sebut bang saya bang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum ya Allah. Sabar gitu saya sebut kibur ya Allah. Terima akibatana ya Allah. Takali swarga ya Allah. Barukan pengajian saat mungkin ya Allah. Muka timba tambahan amal soleh dan keajuran seperti ya Allah. Muka ya Allah matanya iman ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tadi boleh juga. Doa kita lanjut. Beda satu doa beda. Beda satu doa. Sekak di top matatan kaulah muka-muka pada peraturan Gusti Allah. Amin. Ajang umur tambah ibadah. Amin. Sehat selalu murah rezeki, amin. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mantan oleh manfaat ilmu, manfaat boleh kulo. Tebuang setuju. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Doa ki. Ki burung jangan burung, lepas juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Disongkan kepada saki Allah. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad. Rasulullah menderita bu, ningali umat disongkan setajid menderita Rasulullah bu. Kita keluar dalam tunya bu. Mikirin umat Nabi Muhammad SAW saja. Tabari malaikat Jibril, malaikat tabari, Gusti Allah tabari. Muhammad minta apa bencong? Punten Nabi tanya apa ya Rasul. Namong sitong saya onyo natina, bayi minta sokim beri minta bini natini beri apa kok. Tentu ku tanya berapa? Nyon dan gula ya Allah. Jangan sampai umat kaulah pencecer neraka kasih tong berpulyaki ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muka tak jecer ya Allah. Mata Rasul Kristus ya Allah. Amin. 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 Mata tak jecer ya Allah. Amin. Ya amin Allahumma. Tanya mereka Jibril. Aina tarakta ummati. Itin akiki ma umatku Nabi mereka Jibril. Ongka aki ke suara ke mereka Jibril. Amin Allahumma. Cinta Nabi Muhammad aku lepanca dengan dunia akhirat. Daripada peratu saya ulat makin dah Gusti Allah. Daripada peratu dah Gusti Allah saya ulat makin. Termasuk batamban amal saleh seperatu keajuran epon Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Ya Allah. Muka Palestina saya perang bisa selesai ya Allah. Orang Islam saya tindas ya Allah. Muka yang kasarang ajudan ya Allah. Eropa semakin banyak orang Islam ya Allah. Muka-muka pada peratu keajudan ya Allah. Muka-muka pada peratu keajudan ya Allah. Oleh hidayah saya hadir panika ya Allah. Buka hati ya Allah. Tak boleh berat ya Allah. Tak kencang solat tak boleh berat solat ya Allah. Tak boleh berat solawat tak boleh berat solawat keajudan ya Rasul. Tak boleh beratikar, muka boleh beratikar keajunan ya Allah. Muka lebur Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira. Ya Allah jadikan lisan kami yang berzikir ya Allah. Wa qalban khasyi'an dan hati yang khusyuk ya Allah. Wa badanan sabira. Jadikan orang kami orang yang sabar ya Allah. Jadikan yang sabar ya Allah. Setiap musibah saya paling ajab dan sabar abah ya Allah. Wa zaujun yu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Ya Allah, mudah-mudahan suami kami ya Allah mendukung dunia akhirat ya Allah. Wa na'udzubika min malin wa balin alaina. Jauhkan ya Allah harta yang tidak barokah ya Allah. Wa na'udzubika min imri'in syaibuna qabla waqtal masyib. Ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang dengki dan hati dan dengki. Saya menyesuaikan Ka'bah ya Allah. Siapa tahu Ka'bahnya jauh ya Allah. Wa na'udzubika min jarin in ra'a minna hasanatan katamaha. Wa in ra'a minna sayyi'atan afsyaha wa adhaha. Ya Allah, nyon jauh ya Allah, ketangkesnya ke ate ya Allah. Nabi aba bagus SMP ya Allah. Nabi aba coba ibar sebaraki ya Allah. Nyon jauh tangkes ka dinto ya Allah.
Wa na'udzubika min waladin yakunu alaina sayyidan. Nyon jauh ya Allah, nak potos yang matawa ya Allah. Nyon jauh nak potos di kusta ya Allah, Ka'bah ya Allah. Nyon nak potos salihin, salihat, manfaat, barakah, berjatuhnya akhirat ya Allah. Nak poton kulit bersahadir saja bentar berjatuhnya akhirat ya Allah. Jauhkan dari musibahmu ya Allah. Jauh kita penyakit ya Allah. Angka aki penyakit corona itu penikah ya Allah. Mekah tekan nutup ya Allah. Semakin dibuka pun nama kamu tutup bersih ya Allah. Itu nyekadin tu ya Allah. Keser umat Islam ya Allah. Ibadah keajunan ya Allah. Siato apa keajunan ya Allah. Siato atau keajunan ya Allah. Keser umat Islam ya Allah. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kami anak yang saleh ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah, menjadi pemimpin orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah. Wa ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Coba kita neraka ajunan ya Allah. Itunya saya akhirat saya ya Allah. Coba kita neraka ajunan ya Allah. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Masuk akhir surga bereng soleh na ajunan ya Allah. Orang wali-wali na ajunan ya Allah. Malaikat na ajunan ya Allah. Nabi-nabi na ajunan ya Allah. Utus na ajunan ya Allah. Malaikat na ajunan ya Allah. Reng soleh na ajunan ya Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Panikar kain to kami memang paling bagus kanceng kita dito. Menteri apa surga firdaus ya Allah. Surga firdaus ya Allah. Ya Allah surga firdaus ya Allah. Pulang akibat Nabi na ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.